Kathasha mwanya muno kiwe mutegere Weru TV no tubokona kanya gakwatana abadu kiendeto chia Weru tha mwanja onibetwa wini wa Kingero tukiambiriria ni ate atongeria ba yuthi bakuma ntere mwanya mwanya kuma kaunti ya Meru, Embu, Tharaka Nithi nya kaunti ya Nyeri ibeyete ya mona kuria mbeo mbithi kwithira beno kire kaita karaba kwithira bakiruta maoni yo baiboria bagetikiria kwithira betumirwa botho kugi siasa nkoloki bakathite mbeo mbithi no ntubo kwithira bakilo amana nthiro ya Kenya na kwithira bakiariria mantu yarayonekete kwithira yateweta mbere boya thiurone Ibwega mareta betagwa Dominic Kiremi, president wa youth ba Meru County. Ntole aja to youth kuma county chia Mount Kenya, that is Embu, Meru, Tharaka, Nyeri na Bange. Basi tombeta kweja amwe jatongere ba mbeo mbithe na tona ibwega tombe kwithirwa tukiariria antu babethe ndene ya counties chieto atomba kwithirwa twingwa tukiona antu babethe ibotera kioto kiao na bere ndi guchinjia nthiguru yetu na itukuba proud for that. Ende antu moya kwa kire antu babethe tukiengage gatwithirwe ituku engage peacefully na twithirwe twina purpose ire tumite twita streetine kubatwe ja Mount Kenya East Region tore aja gwa proud National Task Force Dialogue area etito ni ACTSAP Kenya to representative ACTSAP Kenya ndene ya region yetu tukethirwa tukienda go champion this dialogue kana to make sure antu beto na ba region yetu kinya bongo be included kema antara to kogeta na mantara ya gwita mbere thigurune yetu na mbere ya youth beto ba Mount Kenya East tugatumira ge siasa katethira twina independent thinking nike atomba gwitithia region yetu na mbere kena development tuba kuja region ine yetu atomba ku move tore amwe ja region kana atia antu beto ibwega betagwa Kezia Ngare, president wa muungano wa arutwa Embu County Campus Student Organization na watogo my colleague president ya uga kuma Meru tore abatweta Mount Kenya East president na leaders, youth leaders na niturakenera muno ayuthi metuma Mount Kenya nondo wa gwetekera kurugama nondo wa bururi kwareria ndeto cia kira turabetukira maumu maria turabetukira na koguo nituramu congratulate muno our fellow youth nondo wa gwetekera kurugama mwena usamba na urumwe kwareria uboro wa maundu maria turabetukira wabo abone turenda go caution ando aria marakora magibuthira ayuthi meto na njera njoku kumavambia nini magikora makiusika thiine wa maundu magweta thakame na gweka maundamano na njera etari mbega na nginya kuthukia indo cia andu iria andu masaritie thiine wa miaka mingi iria irakorerwo ikithukiria uchumi wa andu wetu koguo youth kana mbeo mbithe ni turamuvoya na gitio twi as your colleagues mutigetikire gutumirwa na any those bad people andu aria tungita na njera imwe kana njera iria ingi haters of progress koguo ni ka tukoretwe na thiine wa sound mind na ni wega nginya tukore tukimenya kwena maundu mengi manene muno makiria maria tubatie kora tuge concern namo kana tubatie kora tukiaririria na nikio kwena that dialogue national dialogue iria twi tayari gukora twi thiine wa muraini wa mbere turi thiine wa the three counties na nginya iria cengia cia Mount Kenya region tutakuwa kwenye mstari wa kwanza kuika icio dialogue nigetha to make sure sauti cia andu ethi ni iregwika na njira etari ya gwita thakame na ni iregwika na maundu maria mengi ta maundu ma education, youth empowerment, mental health, job opportunities na nginya internship ni turakorwo tukivota kumariria twita youth na njira iregwika na njira iretikirika na njira etari ya kuthukangia indo na njira etari ya kutamoyo. Thank you. Musiasa na mutongeria kuuma ntere chia Tharaka Nithi Diana Bubana shemanitie na ikundi mwanya mwanya bia kariba kuma ntere chia Mara kiaria Diana na menireti makarika ya tukenke kwithira twite wayara yonekete kwithira ya kingia ntere chia Tharaka Nithi ontori awete no kwithira buriumania na muntu kwithira kigia iwati tayari. Kambuge
nimbithiritwe ndina kieba muno nontu wa maundu maria makwenderea mbere, especially mwenu wa Mara na Chuka na Kinya Tharaka kiri kaunti ino yetu, nontu kwina cases iraumiria cia twana all the time kwithira twana ni tutetwe ukethira kana ni gatutetwe bantu na mwanka thaino mbuga twina almost 8 cases cia twana tutetwe, na it's quite unfortunate. Kogu as an upcoming leader kana ongisere giti kia Women Rep 2027, we need to sit down the leaders tumanye what to do kana the way forward, to tutekwenda every time ugesotheria news oluna kwena kana gatetwe Tharaka Nithi County, ugesotheria news kwena kana gatetwe Tharaka Nithi County, kuna gintu tukuni kurothera kiri our young mothers kana kiri our mothers and especially our teenage mothers through the program tukwatane bamwe ta leaders through the program ya kwariria teenage mothers, through the program ya kwariria the young mothers, nontu ukena sotheria most of the time urithira the young mothers and the teenage mothers imo kwithira muntu arigia kana maybe muntu atirede kana muntu akethirwe na mathina maingi muno akalimo ni kuria akabira kana. So I think ta leadership ya Tharaka Nithi County need to lag behind na on how we can assist our teenage mothers kana bara tugatethereria young mothers mama kendali muntu agia kana ethwa ena hope kana ena a plan iria kaumba kurutha after kugwata kana gaka. So for me Diana Mbuba ninkwenda kwambiria program ya kwaragia na the teenage mothers na kinyanka maseregeria speakers magasa makaria namo riria wagia kana kana riria wagianda it's not the last thing in life. Te umuiso twethirwe twina gintu tungi support namo still kwena program yari kwiyetagwa Linda Mama nitubatirie kumiseria isoke lingi nontu ni assist Kinya teenage mothers. Kogu as leadership ya Tharaka Nithi County we need to sit down tumanye what to do na tusokie Linda Mama kiri county yetu kendeka pota kulinda kumanyera the teenage mothers na the Tugieta na mbere ni ati ura wari ngavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi na ithirite akiariria siasa ira cionekete kaunti ya Meru akiuga ati Nyambene ni batire kwithira kinikiro iti kinene kia minister kwa miaka 5 ariwa Kathuri Murungi atakuragia siasa na kuna batire kwithira agietera kiriwa na kwibangabanga na kethira itumiria mwerekera yawe yogi siasa. Gukorokira obisini Kiraitu Murungi aja Nairobi ntukwena arua kira tonethirweku na tumuria kiuria nikithiritwo akiri o itu mwithirekiririte na kithuganaia ma inkiri nkuthugania muno thanaku kuthugania kwawe nithiritwo akithuganiria kaunti ya Meru na mwankira ndera kinyirite mathuganio jane jite kwithirwa akiona seneta wa kaunti ya Meru na Kathuri Murungi atitho kinyani ni kwithirwa akiona gitikio gavana ndene kaunti ya Meru 2027 uria kwithirwa akiona mutongerio mwega wa maendeleo no tiringithia Meru mbu ni itha gavana tena bwana Peter Munya kana gavana kagitene gaka bwana Mutumonto ithingia oni nkaragia as myself na mbuga batu employment turana gite gitara Kiraitu Murungi kia gavana turana gite nyaga Kawira Mwangasa egitariri na mbuga ntwa bayembe mbawa tira kulinda ituma sana kom dada kuito baraive bobo Nyambene batigania embe wiruka them tone bobo likuli no ba kunderiva better for Meru Kathuri na kwenda kwa minister ndio akiwa mwanzo ya gavana ruone ndio ya kati ya mwanzo yao bana ninya kedwaro for me kabagi tete Nyambene oho na kienderea Kiraitu Murungi na chokete ameneria Kathuri Murungi nontu bokonekara ja kwenda kumereria mata gitige CS Moga akiuga bomugitio nthaka bobo mucheri gutunya mwana gite botonekana muthako uri nati gwathiri itaruti tumia keri na ndiri na keweri inkwirire muntu atengana yero
Kirewo itikan kan deputy speaker ite kiringa muno. Tarumba kwa kirewo na kyo atibona tunga ni kono uchwa kingi different. But for now until kawa abu kongani rwalai but for the next 2 years you winge to achwa yebandaye na nonto boge tumike unande wengwa chakirito murongi ozoni wabangeni turatatu awe uitana mbere. As of now we try and decide ingo chwa kitiga senator try and decide of course anti okwali muno na inkwero ngachoe but kinyani ko tara madhabu yako ninkujibia maoni tano debate na kinyom dogerimpe mwaka June next year. June next year kinya mkedrwa dikuzona enough time ya kudibia my analysis nironga tangaza kile kwa kitungu shoka na ntuki tata no mwaka jumu jungani ja bono botingani bonge na bakorikanwa kireito muronge amabangi bakalikanwa bobwege bathiro bakirega nya kuthiro bakirwa na wathari bomoi kirire jikire na gichuko ja second liberation na kiwe nande aritegera maandamano ja jenzi akajatina mwanya jo munene indikire batere kuthiro bethithie kumira na wingi batondokire muthuro joro bena jukire ndebe 2027 MC yitari ukinya kumubio di protest non to protests ni reaction kwe mantote kwenda so you take to the streets and react against that eto wanaji zero maandamano yange ya Meru na maandamano yote tuke ya kumubira esi ndakana aribetu ocho akura oro registered I register na ba ugerete kumu kutumira digital mobilization bomba kuleta to inge sana ibo dorani anto wingi kuruki non tutura youth 80 million bataringa kura iravirie nibaringe itwetete bulibo kenda na kirito murungi akijuria bwe 10 ariuga na shothirito na thirikari rutu ikethire gwatine bonene muno kweja kwa ikethire ikenderia kura kuthikira kira gituma jenzi beta maandamano ne repression does not really stop change. Repression only delays change. Kwa tomba kura many people lakini kada change kaya orega ikagitata. So the strategy of repression, abductions, killings does not save any government. It only delays change. Kinyi damini wataune na kura ganzo wa waragita won kwa dirikari yetu ni kulukani very seriously and start taking life seriously. Nke reporter Ntosheru TV kumaja kingina ngine nekineke msho Nairobi mbita Boniface Mongera. Ibo ya Boniface Mongera na ibo ya mutegeri kwithira witite ambere na kurumira ndeto cia weru tha mwanja ugeta kuraito shokirete na ndeto nkuluki. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. Vultures are gathering, Ladama. With every beat that falls, power shifts. I want them to feel the emptiness I feel. All of our property and assets shall be left to Amichir Achesa. Our legacy unravels. Mimi ndio sheria, mfalme wale Muratu. Who will be left standing when the last beat falls? Shanga Season 2, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Stay connected to DSTV Channel 163 and GoTV Channel 3. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwithere mane kara nice. Siri ni mutujo nice extra premium.
mutindi yana kamusere Inyaju tuena jua mbishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Moguri wa Kinyandu kene eti ya motujua Nice Extra Premium. Nkima ya motujua Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikueta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatishia Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuikawe na kioria yende kithia kanando kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na Nice Extra Premium. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Ngakwa twageni orengi na nkatho cia mwanya muno no ntoba kwithira witite mbere na kurumira ndeto cia weru thaa mwanja twicokera ni ati rwang'ini rwa mbeo mbithi na michetho thirikari-ini ya kaunti ya Meru yina mibango mwanya mwanya kienda ukiria youth na mbeo mbithi kiege chunji kia muthia kia michetho ni minister wa youth na mbeo mbithi kaunti ya Meru Elias Murega na watimbaru iba utariria manto mwanya yaraba kubangira youth ba Meru na kiege chunji kia muthia kia michetho na mwandiki wetu Andeto Muthuri Murioki. Narua kiri ntuku ithatu na ntuku ya muthia kiri gono rwetura mwanya ra michetho mbitite gutirimana na munini wa mukarigiti wa FKF aja ndene ya kaunti Meru na noe kinya minister wa michetho na mbeu mbithi ndene ya kaunti Meru noe Honorable Elias Murega. Maybe waziri karibu. Bwaga sana. So maybe ke nonete rugono rwa michetho na gintu kiria tutegerete gintu kia mbere manto ja namba iria igucetha ndene Meru County tonete kwina acethi nkuruki 9,740. Bibi ugoja waziri na urungamia utara FKF mubango jwa kuja gutigira timu yo ne kuongereka nkuruki nimbio twina jukumu inene za federation ikenda tuendereithia michetho ezi endelea kuwa supported active na one of the ways igu ensure ligi izi competitive nikyo kuona last season za FKF itwatethaniririe na other stakeholders tumbako iewa bila bitaeza na wau before bia cash award kuma number 1 number 2 wankana number 3
ngiri 100 ngiri 75 na I think ngiri 50 bara tuombere kwithira twi support in the near future itukuromba atha wathamini ikenda tuendelea ku support michetho ezi through kupatina na bangi kenda twina cash award not now from the county level but also sub county level na ewe tuombeka mbuga to federation yake through wathamini non to all over the world football itero finance or federation kire gitaga iku organize michetho but baraba ba support ai financiers kana promoters kana sponsors ibo pejaga sana ndio kuona company mwanya bakeja baka support michetho ere na ibo tukethro to create environment yu mbere ma to encourage transparency na accountability ikenda more investors bagwerua imochetho zo na beja ku support maybe tukere mando ya michetho ne mochetho jambe ya kibieni twambitia kiniki turungamia kiniki kinoru na kiume kithuru tuigirwe PS manto michetho erije mwangi akiwa gwe kinikia mawa kigwakwa bibi kinikia mawa kigwakwa tekinoru na kirungami aji pare na waziri wa michetho Mburia ina kinikia kinoru kirina bieni bingi ndene county Meru yeshi twetherete twina challenge na ingwira we mono nonto governor Isaac Mutuma twethinkia wengo nozo kirie jukumu ekumba kwaraniria na president on the Guruizi aramwira gwe project itigerie etiromba kuthira keni keke ari marengo ja host international matches kumariria AFCON ya twali host na CHAN but tomba nonto gitomba commit the standard yu ikio governor etre ahead kuria president na araeza na ara direct cabinet secretary owe na PS na bareza mona CEO sport fund bareza na oninde waziri wa county ndira trimana nabo na baratoa ahadi na batoete ahadi in fact 3 months bakethro bakuona project roll up no tubira bitigere aza ifrad right wekira ite na especially surface ye guchethera brain surface mubira onto biu bitekinete standard to teostinya sarai no kuona are turi mudhuri keni Kenya no more games gitumba host ene KPL Kenya Premier League ko inkuromba nonto appeal eu president na inya cabinet secretary at least bombe kuona that tumbe kwithira keni gike kigukinyanira na wirigiro bwa Meru na Kenya bonde. Number 2 itwize nyakeni kia are mawa ikia ezeni from history drikari nyingi ahadi ekumba kukia upgrade na inkugwiro mono nonto commitment yeu inya president leo na through cabinet secretary na PS ibe still be na narrative kana kwaraniria nkuruki kenda tomba kuona nyakio kigukirua to the standard at least national but more plan iran pomba kuromba na especially sport fund nonto ibo main financials kana through sport Kenya ikieni zagia shaba haran kobo kieni zakia oro na mwaliama ibieni nyabio byumbago tutethia muno na weta na are iguru timao there is no way to mbakuyithirwa to host sport tourism as a Meru tutena proper infrastructure just stadiums no gategera mwingi maybe ogwe ore mubangania wa Manto Michetho that is urungamite FKF na were mubangi ya waziri governors cup gitwekeza na ikombeka kisiasa kana ikombeka kukuria michetho. You see ezi gentu tukwenda gukuria a culture of sport in Meru na regardless of who the governor is ikibateri kwithirwa gikendereaga year by year ikenda inyore okeza either an aspiration kwi gikombe gichethawa kigwitwa governors cup na it not a political nonto governor irietore ofisi that why it's called governors cup etegwetwa mulega kana itwa governor Isaac cup ari kiki kombe gigachetha erogia go promote kuna talent kureta young people amwe kureta unity among the young people na ku embrace that culture kuendelea michetho wa Meru the future ya bila Meru na yuri tukona timu imwe echetha KPL. The ultimate goal both the Rikari na Inyagi Federation ikwethura twina team imwe kiri Premier League and there is hope ndiuga hope nonturira twareregeterwe rimwe na Shabana izi raizi iguchetha Kenya Premier League at that time twari Shabana na Mafuko Bombers but
twina wirigiro no tugategera timu hizi thaa hizi twina cio kire division 2. That means twina miaka ingi mbuga iri thatu gukinya at the helm of the highest level Kenya primary country. So that means timu ira nyingi ciaria inara Nairobi, but we want to ensure timu yetu iriaza iria tuguchivunia turi Ameru jole a Kisii bochivunia Shabana Ameru bakethero njabo bena timu yao aja kugwirirua ikana kao, and it is possible. Thank you. Au ni otwekira gatanta kiri rugono rwetu rwa mwanya rwa Mucetho Micethone na Muthuri Muriuki. Riboti yeu na iboya mutegeri na kibonde barabomba kwithira bekinyanilia ndeto cia weru thaa mwanja ntukirwa ringa kwendera kaita kia unibetwa wini wa Kinyero.